mukenya mwaka mwabuke ukinga hongera inyanubwatsi ukinga hongera inkamuzindi ukinga. Reka twakire umushumba, ladies and gentlemen, amashyi cyane twakire umushumba. Amen. Hano havuye umugandi, mumugarure hano mubaze ikibazo se turavugana. My brother Okelo, come here. Ikindi kintu navuga niki speed sezo kwihuta. Ntimumuhe mikoro kugira ngo atavuga. Yoshaka kuvuga kandi umusubize. Ako nzi ni kigande mani icyongereza. My brother, wasuze yontia? Nasuze Burundi. No. You ask another one, we continue. Nuko nibyo yavugaga. Cyongereza ni gikewa. Okay, ndashaka ibintu ngiye kumubaza muze kumusobanurira. Ndabivuga gutera. Kamwongorere. Yabyumvise. Okay? Yeah, okay. Navuze iki? Nawarababesha wa. Umva ngubwire. Je nagiye Uganda. Uganda me go Uganda. Indwara harya bayita disease. Uganda disease. Sida mu Cyongereza bayita HIV. Umusirimu. Sirimu. Uganda kuzura bizita gute? Full. Too much. Uganda too much slim. You go Uganda too slim. Too much slim. So you're the problem. I'm just trying to understand. Mwe mumenyera aranshimye ko mukomye amashi. Yeah, we. Thank you, yeah. You are welcome. Yeah. No, ikibazo nshaka kumubaza. Come. Ni icoco nyine nkiyarenga. Je nagiye Uganda. Impamvu Uganda haba sida nyinshi. Ndakeka yumva n'ikinyarwanda mo gake. Impamvu Uganda haba sida nyinshi nuko nabonye abakobwa bose bafite ibibuno binini kabisa. Natangiye kwibaza niyo mpamvu Museveni akora interview yicaye nabo ari kudigisha. My brother, Uganda, Museveni, Nyash, sit down. Uganda, Museveni, Nyash, sit down. What if we change it and say Museveni, Nyash, Mushumba, stand up. Ndagenda wa kondo mva usebye. Ese ibintu bavuga ko birumvikana. Abantu bamaze iminsi bavuga ngo umushumba ngo warabuze. Yego nshobora kuba narabuze ariko ni muri ya gahunda ya leta yo kwihangira imirimo. Njewe nsiga nkora mu hano mu isoko ncuruza imyenda y'abagore, abantu bambuze nsigaye mba mu majipo y'abagore. Gahore mu Yaga uvuga ngo gahore mu mva ariko nibuka ko no bankwisha. Mbonye giti gica. Ako giti yaravuze muri 1-on-1. Sibyo? Muri 1-on-1 ya Tycoon baravuze ngo Keti Bashabe ngo yakugiriye crush ngo sikovuze. Ngo noneho ngo umenye ko ufite umugore ngo atangira gucika intege ngo aho jangiye burundu ngo nuko ngo yasanze ngo ufite abana. Igiti udafisoni. Keti Bashabe afite imodoka. Afite inzu. Afite imbwa. Akeneye kirenge se. Siyo nkweto ni Jordan cyangwa ni Jordan. Ukuntu ingana. Hano harimo abafana ba Arsenal. Mukoma amashi.
jewe ntago nzi ibintu bya football pe. Nijoro nagiye kureba umupira, noneho haza kubonekamo ikibazo. Umutipe twari turi kumwe agaya Arsenal cyane, ngo burangwa Arsenal ngo yagiye gukina Champions League handi hantu, ngo yayihaye ngo breakfast, ngo inywera mu isahani. Ndagase ni iby'abapfumu bayitegetse. Nagati bro wisevye ikipe ngo nukuri kw'Imana, ndagase kwereka inywera mu isahani. Ngo yango nuko ngo nta bikombe igira. Nibyo? No, ubwo nukuvuga ngo Arsenal ihuye na Rayon. Ako Rayon ngo 11 n'abazungu, ngo umunyarwanda uri hafi yoza amasahani. Ngo n'abazungu zayi naringiye kugutuka sha, ngo ngo urakazunguza nyoko. Hano mbonye umuzungu nyine. Muzungu, hey, come here. No, nukuri kw'Imana biriya biboro byose nza nigira mba ndi kwigirisha, ngiye kuvuga icongereza cuzuye. Se abazungu babita abazungu nyine? Ako nono uyu musatsi si wa wundi cita yiteresheje cyangwa yiteresheje incakwa hazuye? Ese ninde wababwa mu bahe mikoro? Hey, gikuzi ukagifinyora. How doing? I'm good. How old are you? 18. Bagica bazabavumbuka. Ikindi se ndabaza iki. What is your name? Marcus. 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 Marcus, how do you feel? I feel good. I feel good. Yes. Where you coming from? America. 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 Yeah. I Burundi urahazi? Ah, okay. Se kumugabo nambaze ndavuga gute? You question me. Tibivuga iki se? At me. You question at me. Where are you from? Mulenge. Where's that? Go? Congo. Oh, Congo. Okay. Congo. Nenge kuvuga ngo najua Congo. Wanyamulenge kubamenya bavuga gute? You got them? You know them Wanyamulenge? Yes. Wanyamulenge. What's that? What's Banyamulenge? No, namwe ntimwumvise. No, nagize ikibazo. Igikenzi iwe no ko aramarambi kururi simpai numva pi. Come again. What's Banyamulenge? What's Banyamulenge? Bivuze ki ivyo? Ni bande? Ni bami? Ni umi? Okay. Now Abanyamulenge urabazi bavuga gute? Do you know Abanyamulenge? I know you. Ntagara umuzungu. Ntagara umuzungu. Uyu muniga ndamuzi man. Biri seriye. Twabanye muri compassion. Sibyo? Urana tavye meze. Twabanye muri compassion. Do you know Kinyamulenge? Biravugitse? Do you know Kinyamulenge? Gike? Gike. Kuko umuntu uba muri Amerika of course sha. Oya ikibazo bazavuga ngo mbwira uwo mugendana nkubwira uburiwe. Ubu nkubwiye harya mbwiye ko yitwa nde? Maxi. Masi. Yego simshibuka ariko sava.
bambwiye ngo ugendana nande nkavuga uyu bahita bavuga turambunika afite imico y'abazungu. Murabona bitambira ko umuzungu uzahise. Ya, masi urumva nimba abana n'abazungu n'abanyamure. Makasi. Nose uyu muniga mu gifaransa yitwa ciseau. Yo gukata. Ntago ari maxi. Makasi. Choni igitutsi wa. Mama, yeah, iryo zina singe. What is your name? Marcus. Marcus. Yes. Marcus. Ni nka Rashford. None se kuki mwangoye? Marcus. Nimba abana n'abanyamurenge muri Amerika, ibyo byose do you speak Kinyamurenge? Urumuki. Ndimutwarira umwishwa aba byinshi. Uyu muniga twabanye muri compassion nabibabwiye muri amping. Ngo n'umwishwa w'abanyabyinshi. Again. Muceceka twumva again. Ndumutwari umwishwa abanyabyinshi. Abatwari in English ni hero, si ndio? Sivyo? Abanyabyinshi in English ngo nabareyo. Okay. Uyu mutipe mpamvu namuzanye nabonye azi kurimba. Any song. Ariko mana we icyongereza kiraryoha. Kuririmba babyita gute? Any song. Ini Kinyamurenge. Byiza gukorera Imana iminsi yose muri ubu buzima. Ni byiza kuba munsi yawe iminsi yose muri ubu buzima. Amen. Hallelujah. Tuzibera mu mahema ye. Umva mbabwire. Tutabeshanye mu bwenge bwanyu. Abase baniga bamanika imyenda. Ntago umuntu uzi no kuririmba. Ufite igisirimba DJ. Ubushakira igisirimba aho ngaho. Ariko mbere yuko akimjina. Thank you very much. Nononge tugiye kubasere nta kibazo. Uyu nguyu duteza ruga tuzadutera z'abayumbe iwe yoza isobanura. Sukisa mambo ya nyakati. Mvuze gute? Sukisa mambo ya nyakati. Evaluation dine longel. Abazungu bahuriye ku kintu kimwe. Intu zose bazamura umutwe. Sukisa mambo ya nyakati. Ai, gicante impu. Ufite igisirimba aho ngaho? Igisirimba kibonye papa? Tukiraga wa DJ wabasinza aragikuraye. Thank you very much. Sit down please. Thank you teacher. Ayanje ndayariye. Murakoze cyane. Iyi televiziyo uyifite mu kabari kawe cyangwa muri resitora yawe cyangwa muri hoteli, iyi ngiyi ni ikurura abakiriya. Ngwino rero muri Kigali City Tower umuryango nomero 18 muri ground floor muri Samsung 250 hari televiziyo umva guhera kuri puse yo hasi kuzamura 3 kugenda ukagira kuri 85 zose turazifite ku giciro cyiza cyane. Karibu wowe niba ugiye gukora ubukwe ubukwe niba ugiye gukora ubukwe ugiye kumbwira ngo kaga televiziyo we na madamu zamumeze nk'abari guhengereza gutya niko karuje kora televiziyo nziza iyi ngiyi reka nyibise kwanzu irebe neza. Samsung 250.